Okay, mbaza niye video ahangaha. Nukuvuga ngo uyu ni Irene murinda habi yasezeranye mu murenge bro. Yasezeranye mu murenge mwibanga rikomeye cyane nk'ibisanzwe uko yabigenje kuri Vestina ubwo yasezeranaga na Uwadarawago. Wo muri Burkina Faso. Ariko abantu batunguwe cyane no kubona ko bya bindi ya makuru yitaga ko ari AI byarangiye ageze no mu murenge. Hanyuma nano turaza kuvuga ko ari AI ni Irene murinda habi wamaze gusezerana mu murenge ubwo mu mategeko n'uwitwa Nikuze Liliane mu minsi ishize nibwo yamutereye ivi ubwo amafoto menshi yacishikanaga ku mbuga nkoranyambaga nawe ubwe akayipostingira ku mbuga akoresha arizo MIE n'izindi zitandukanye ariko mu biganiro yagiye akora yagiye bihakana avuga ko ibyo ngibyo byari AI asa n'uri gutebya nk'ibisanzwe ariko uyu munsi ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani cyangwa se kana 2026 nuko byagenze Irene yamaze kumwambika impeta ariko nanone mu mategeko ubu Irene handitseho ngo afite umuryango vivre dutegereza ubukwe buzaba ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani ubwo ni kwa gatandatu bivuze ngo uyu munsi turi kwa kabiri tariki 15 kwa gatandatu Irene azaba ari gutambuka ariki